Ningkong ngapan ka jingkersyan ya pi kiparlok projor bapin is nailem. Ya ini iklung badan apa dengan kajing stom jur. Kajing stom jong ini iklung kalang namar baudon utau kencabaat. Hak benta jong kekli jong i. Badai na takadaw ba ini iklung menta imla ban kela imla ban syong hadu menta. Hajing siya ini iklung iladon karbi pinay. Roy nakadaw jong kajing don jong utau kencabaat. Hak kekli jong i. Kalau pelong i ba inom yo yak kamet kapat kumbalong pat kiway klung kibadan iya kajing kia. Badai na takataw ba nakaliang jo nga kerpat red ya pi ba pinyirap lem ban no senyang ya ini iklung kenang bain yo no iya kajing sumar namar kumba ikmi jong i ila ya tu hanga ba ini iklung idan kami ya kajing sumar kapkerke kenang berweng no ya tau kuncaban namar ba uni kuncaban ula banang he kenang mi kipor kesni bat kebala ruban penstom juri lani wat penbu ya kajing imcengi ha kajing mah bat den kadau ba idan kam ban yo kajing sumar babiang nrei ba itai kami idai na kalong yi kebaduk imla ban penbiang ya kajing sumar katkum kajing pang jong iklung te den tadaw nga pai ka kamat shapi ki pai ba pin lai elem nam ta ni iklung sos na elem i namar bado menta impala ban kala de na kajing shitam ka baidon hapo kajaping jong i tangkata kulay shibon kulay pipara kulay